grasya. Panginoong Diyos at syukeka, karisap lang babayinuan ka. Nabot lakwas, yapangan, imbungan, nalingke kang atyan. Panalangin mo kay Tunggal ng Jesus, sariling sikluban. Santa Maria, induling Diyos, panalangin mo kay King Diyos, at layon mo keng ilaw, karigsap ng pusong dururog, at ikekik walmong arapan, panaya kekik pakaluan, at ing oras ning kamatayan, mantabi ka sana inuman. At ing oras ning kamatayan, mantabi ka sana inuman. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. O hinduming Virhen kekeng patulunan, ikang minyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. Ting sablang pisang panampong ding bisitas, ake kang delawan o Virhen amaslag, ding hanggang memalen pigdala mong lamak, metula lang dakal ke kapasalamat, kasalpan tayanan miyunlag milaplap ing pamikalukot agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa benging Diyos po kay kayungan, kakaluguran mi, ring kaparaming magdebosyon king Santo Cristo del Perdon, ikaridad at king Virgen de los Remedios. Ini po'y Father Tok Vital ning Nuestra Señora del Carmen at makayantabi kayo king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga. Malaos ko po king kikatamong programang Inclusada, makaparikil king kikatamong debosyon,
kang Santo Cristo del Perdon at Birhen. Iti metong niya pong paralan ning pamisan metong tamo king mabilog a probinsya at king kikatang arkidiocese king kapag masusyan king 4 aralan at 50 banwang anibersaryo ng panyatang ng Kristyanismo kaya iti kikatang lalawigan Pampanga. Miyabi-abetang po kilob ni metong oras lalo tayong abalo, aluguran at abiyayan king kikatamong debosyon king kikatamong arkidiocese at king kikatamong lalawigan. Maya pa bengi po, masaya uling kaya beta naman po in regular guest tam. Yamong. Maya pabengi po kaya kayong ang makiramdam at manalbek ngini king kaya katamong Facebook Live king kaya katamong programang ing Cruzada. Ako po Reverend Father Irvin Justin Canlas Pineda among Juju ibat po king parokyaning Santa Cruz Lubao at Bikaryato ning San Agustin. May pabengi among. Uling lagi kang guest ani nakasanin pa. Ay among At ing kakatang kayan tabi. Maya pa bengi po. Batian ko ngan po hanggang Manulbet. Makiramdam king kakatamong radio station at po king kakatamong radio program in Cruzado. Ako po Ijar Chester Dale. Ibat po king parokyaning San Agustin, Vikaryato ng San Agustin, king Lubao. Ako po ing coordinator na po, Vicariate coordinator na po ng Vicariate Media Ministry po. Maya pa bengi po among. May pabengi brother. Welcome king kakatamong programa. Bala mo kapilan pa niya milabas sa Martes. Yapong Jesam po Brother Mati. Pipagkwentuan meaning preparasyon. Opo. Nung nanong expect me, nanong malyari. At yeni milabas na kayapin. Sigurado ko may kapangisnawan na Father. Actually, among atin pa pong hangover, pero may pasno na po. I remember exactly 1 week ago, being the night before coronation, karug-karug na ako po sa ano. Yung ko na po baling piramdam ko, pero lugod na po ni nga pong ginawa pong sab ng Biren. May kabos po bilabas. Atin. Atin pa talagang after effect na. Itang Yes, ma'am. primary fall effect. Kasi Opo. akit mo kanting post na na. Ding Virgin Mary. Kaya ba't pati rin ang kaliwa ating Miki Sese Virgin Mary. Opo. Papakit do ka niya. Bala mo, itay making effect kaya kata mo. Opo. Ika na anong preparations yun? Ikami Chester? po kayong Media Ministry, mag-seminar kay Pamo po, bayo kaya po Tama sinabak, ta. bayo Yes, king coronation. Mag-seminar kami po with Brother Nigel, yung pong head na ng Social Communications Ministry. Mika 3 Saturdays, seminars kaya po kay Holy Cross Parish. Mumuna po first session nung nanya po enroll na ning Media Ministry kayong Archdiocese ang po karang parishes. Tapos ing next mi po, ing first day meron po kanta na kairan po may groupings. Nung nino po rin kayong producers, ninong mag-director, nino rin mag-video, kayong mismong coronations. Tapos ita pong second Saturday po, karan na po may discuss ing video. Ing video na makanano po ing istong framing, makanano ing istong pamanalan camera, pong pamag-setup. And then ita pong last po is ita pong audio. Kantami po sabyan rin po nung makanano ing istong pamagtimpla kayong boses na ning radio, na makanan niyang dumalan. Piramdam yung seminar ako. Ali, di pa, mga pamulala ko, kasi kaya nga nakinig yung kaya, king Lubao, yan Opo. metong niya pala ka rin leaders ka rin, kaya maya pa oras, uling Pauliyo, balam kinabihan pa si Bayang Youth Ministry, king parokyaning Lubao. Ban kanta guided tamang kakatang discussion. Opo, Kasi opo. di ko mabasa ang metong libro, at balo ko diniscuss tayo rin seminaryo, yung seminarista ka. Kang Stephen Covey, Opo. 7 Habits of Highly Effective People nga na. Detang kanyang 7 principles. Detang aliwa, discuss tala Opo. while discussing your personal Incorporating experience. na, Banta, yung experience. tama kayong maliliging discussion tamo. Okay po, ma'am. Metong ka rin importante bayo preparasyon niya pintang put first things first ana. Among nalaritang priority yon yung mag-prepare kayo. Opo. Actually pala among huling bayong ordained po sakto ko po na kining vicariate. Ikit kaya po itang process na ning pa mag-host na po. Mag-start ya po kaya tang orientation from the director na po na ning Cruzada yamong Jess. Kay ba't po Reta pong series of meetings na nung ka rin pisabihan miya po yung tema. Ito po yung number 1 preparation. Anong ka rin po talaga ang ating i-consider pong bagay-bagay. Yung pa mga 1 tema. Waling pong yaning banwa. May gumpisaya naman po itang synod on synodality.
i-consider ya po ita kay bat na po ing 450th year na po ng Christianity kay ni King katamong probinsya at syempre po ing 66th anniversary na po ng canonical coronation plus 70th year pangatatag na po ng Crusada. Talagang pidikit-dikit siya. Multiple themes ya po among in one event. Kaya pinitang poster yo, siguro familiar yay Dale na. Itang poster na niya mumuna kay Ingkit balang panganak naman ako. Kasi milakoya ka na ako itang logo na ning Synod. Synod. Ninong mag-design kanta, sister. Ita pong kayong ginawa po kayong logo na po ning anniversary po ngayon. Yung Holy Art po, Holy Art PH. Maya Porras po. Shout out po kay ginawa po kitang logo. Kapampangan niya ba? Opo, Kapampangan niya. Taga Candabaya po. I-claim. Yabo. Brother Claim. Opo. Dakala salamat, Brother brother King Kekang. Wow, very colorful ya. For sharing ang Yako niya talent ngikit mo. kay bigla, balamigin ko anak, ay kasanting na ako. Kaya ba't, dinula akong dilingikit, yapong birhen, kay ba't Opo. itang krus, kay ba't ang pisamban. Pisamban. Maglakbeya po. Maglakbela. Papaluwal kay Pisamban. Yes po. Kitang tema, ninong ginawa kitang tema? Actually, among maduguya po yung pamamugit ng tema ngayon. Ito makasulat la po. Ay, ginawa kami nga pong themes. Tapos piyabayabayan nila. Tapos sulat, blackboard, bura-bura. Ako po kasi secretary. Ako yung magkaikaretang pa mag-formulate. And then may pagkayari po, decision of the body. Pero aliwa pa po ito yung final. Kasi we have to propose it king Archdiocesan Pastoral Council. Kailangan niya pong approval. At anya may approve ya po king liturgy ang po pa karing karila bishop karin miya po talaga sinundo itang maging tema na po. At syempre po may kisabi kami rin pinropose me na nung posible maganap king balena ning Lubao since may tanam po ing kaya katang kasalpantayanan mo munang dili king balena ning Lubao. Wow, kaya. Kasi balada lubaw, uli mong lubaw, ada. Uli, siyempre, tsula rin kikatama magana kang manungkulan ka rin. Opo, Balada makanita. Opo. Pero idabalo because of, Apo, very significant yamong 450th year anniversary ng Christianity. Wow. King Pampanga na may gumpisa po king Balening Lubao. kaya po may pisang ba ng lubaw na Dale na. Opo. Akakit may itang balamo itang antiquity, Opo. The history, history. ang Opo. point faith na Opo. lalo na po tang mo iretablo na talagang Opo. po tang retablo. E ko akala po tang magnisa ka rin mamahong Paniki. ang po. Sinabi ko Dahil po, kay Varela. di nga anak ni kanta niyang director ko paking Holy Rosary. Opo. Po tang kay bigla natin manguli sa klaring anak kasi ting Paniki, ma'am. paniking tetera king makiabe kaya kami. Opo. Nung lalawin nyo, kasi metong ka rin priority time, dapat mo muna safety na. Apo, and security. Kaya kung may kasakit kitang about safety, siyempre, under ta pa rin pandemic. Opo, among. Actually po, may ngailangan kami mo rin pong approval na ningkay. Kasi po, after 2 years, among, na may allowing large crowd king coronation, ngayon in-open tayo king public. Ito po, kinonsider me at syempre po, dakal mo naman po actually, katakot-takot, a series of meetings with the LGU to assure na safe ang po pang secured la ring tao. Plus, syempre mong itapin king bantana ning pandemic na yan. Diyan pong may bababa ning kay. At pa mo rin po itang kaya kaming pigagap na to avoid ang ma-infect la po rin tao. Wapen, eh. Siyempre, yung pikatang priority, itang manatili itang holiness, na itang Opo. nukunan Solemnity na po na nating ning event. koronasyon, Opo. kay ba't yung safety da ring tao. Yes po, ma'am. Abi nga nita. Kay ba't balo, bala mo po tang lalawin mo itang atsuka ka rin, bala mo Opo. namungkayan na. Opo. Pero kita pa mong tema, dadaya na kayo. Opo, totoo tamong itong preparations. Kaya ba't po, kaya rin na ni tamong bumuo pang committee. Wow. Napani mo nanda po rin members na ng clergy na ng vicariate. Kay ba't po kinangwa mo naman members. At deta po, kanya-kanyang meetings mo naman. Tapos mag-meet, tas meeting na naman. Oo, kasi mabibilib ko itang hanggang kaklase Father Gabin niyang ako naman dati nga makanyan na niyang after coronation kay ba di ba ting procession kay ba niyang mag-distribute pamangan yung tagang mag-distribute pamangan kay ba makatats pa yapong Steve Opo. itang anak-anak ko punta lang talaga itang memot ana kay ba talagang kakanyanyang ka rin. Opo. Kaya la po kasi reto mong yung head na po ding marshals and security yamong peace and order yamong Steve.
Anya itamang. Talaga pong mga bahanat ka. Kareta. O kitang world class sa stage. Ninong nag-design kanita. Yung physical arrangement po among headed na po panimuna na pong among Emil. Pero King South da po ri Brother Alin Roman ay batyap mo naman po kay permanent committee. King South da mo rin po ri Mayor Ayoli tsaka po yung Mayor Esmen LG among. Masanting yan po na among. Wow, something na. Balo mo niyang ding tao. Kung balo, tradisyon na yun eh. Siyempre, may excite tamo. Opo. Aki mo rin tama niya, nung bulaklak na yun. Hindi Opo, naman opo. bulaklak. Yak, buri ko kunan detang tanaman. Metabo No kailan. po kasanting na Nung among. kasanting ng tanaman, saka kasanting ng linton eh. Opo among. Tsaka detang mga Ragula TV. Nung kalaba deta. Retang LED wall among. Reta po. Actually, in coordination mo naman po king local government unit, sinaw pandakatamo po. Kasi mo ang ilaretang peka mata sa presyo. Karing expenses na. Po siguro sound system. Opo, kaya baya po ka rin. Kaya maswerte damo. Makisan meto niya laging government tamo. Yes po among. Kay bala mo nung lalawin tamo yun eh. Nung babate tayo ni King Bienang Maria. Opo. Ang gangin naman nga pong ginumig plano. Itang Yes, wala mo tama. King Salvation Historial eh. Opo. From Old Testament to New Testament, kaya patugot mamaos Yes, tao. Kasi yung priority na talaga, kung baga nung mga tamong word ngayon, hashtag na. Yung hashtag na talaga, kaligtasan. Opo. O ito yung priority na yung nga pong gino. Opo. Kaya kayo, yung priority yun, safety. Opo. Balam nga pong gino, kaligtasan. Yes, among. Banta manatili yung kabanalan. Miligtas na Amen. kasalanan. Kasanting na po ni tamang. Kay ba't kadwa, may itong pang masanting sinabi ng Stephen Covey, pintang begin with the end in mind. Yes. Siyempre, anyang timoy ka, Dale. Punta mag-prepare kayo. Mga mong akakit. Siyempre, artist kayo eh. So, siyempre, social communication na rin. Akakit na itang makanano la Engel. Nimituro kay Kareta, ating tituro. Niya pong kitang seminar, sabi nila pong Brother Nigel that karing members po, karing nino pa yatang ma-assign as videographers. Makanita la pong may assign. Plus among kasi din po nga members na ng media ministry tamo. Naturally gifted no po rin talented. Wow, Anya miras na po kita ministry da nga ito. Plus may hasala po through the seminar. Anya itang focus na itang angle shots. Dakala sa tagay Brother Nigel. Yes po. Mapagal Haliyo. niya po, mapagal. Siyempre, maliban ka retang lati-lating video sa akakit mo na nakarakal king social media ngayon. Ma-excite ko pa po. Tanga ko rin retrato. Siyempre mang patunan mo yung sarili mo. Hindi na ako ginagawa. Alin niya minatinigtag ka na ako. Kaya ba't ma-excite ko? Siyempre, Opo. thank you. Kasi natin pangakuha ako. King Wake mo po yung King Archdiocese. Archdiocese. Ikayo kanta, mag-contribute ko ka rin. Opo, bali yan niya pong meeting, din pong official photographers ang mag-contribute po kay page. Apat kami po. Ako po, Brother Raf Canilaw, ang po Tito Dan, po itang anak na. Tapos, after na po ng coronation, since kawuli, as in, in-upload mo nala po, para po ma-edit na po, then ma-upload na po kay official page tamo po. Kasi, Tamong Manal B, po makiramdam. Mga na lang pwedeng magkabig in discussion tamo mo. Opo, para po karing bilang, malyari kayo pong mag-text, karening kaya katamong text line numbers for Globe subscribers, 0915-954-1303. Smart. para naman po karang smart subscribers, 0918-351-8282. Total biasa ka rin numbers na. Kakalit naman saan. For the Sun Cellular subscribers among 0942-357-4268. At syempre, itong maka-live. Makalike Dave. mo rin po king Facebook, akit ya po king kakatamong page, Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM, or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit yun na rin po in kaya kayong parokyang Kabibilangan Bankanita, adinan niyo yan namang maya pauras in kaya kayong parokya. Syempre, pati Paris Priest. Babanggit Yes, ang opo, dala. babanggit Syempre. Parish priest. Kilala daw sana mag-break niya among. Opo, bakit mo po mag-break? Pakiramdaman tala po ring mapila na paganaka ang poing kantang Sulu ning Meto Lelangan.
itamong Kristyano mibibiyeta mo lalam ning tanda ning krus. Iti metong ya karing dakal paganaka ning kapiestana ning kapagmososyan balang September 14 ing kapiestana ning tagumpena ning krus. Iting kapiestan pagmasosyano ring adwang anibersaryo mumuna ing pangatalaga ning pisamban king Jerusalem ape patalakad ng Konstantino king lugal nung nuya mi paku at mikutkot Jesus. Ing kadwa yapin niya ing anibersaryo ning pangayakit ning Emperatriz si Santa Elena king Cruz ning Ginu. Iting kasalukuyan a panahon kikilalanan tamo ing misteryo ning krus ketiking yato uling kapamilatanan niti yatad ng Jesus ke katamu ing kapatawaran at biye. Manano na sanang ding krus sa pupusanan tamo king ke katamong pamibiyebye maging dalan la naman ban misa naldo miras tamo mo naman king ligaya. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi taya naman king kapigaganakan king kapiesta na ning tagumpe na ning Banala Cruz. At iba't po ketiking parokya na ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, ketiking Villa Julita Subdivision, Syudad ning San Fernando, pupugayan da kayong masayang kapiesta na ning Banal na Cruz. Inipuy Reverend Father Angel Amir Rodriguez Gamboa, Kura Paroko ning parokya ning Santo Cristo del Perdon y Caridad. Sulong na kaning metonelaman, ikaing bulaklak sa iking lekwan, hanyapin mo, neto ketawan, dururuking kekang kamanalan. Sulong na kaning metonelaman, ikaing bulaklak sa hanyapin mo, meto ketawan, dururuking kekang kamanalan. O hintuning Diyos, manunos ka sa parening alipan mo. Tatawag ka po, kekaming Hindu, Birhen ning pagkatulog. Sa parening alipan mo, tatawag ka po, kenaming Hindu, Birhen ning pagkalulog. Sulo na kaning metonela, anikaing bulaklak sa hanyapin mo, meto ketawan, dururuking kekang kamanalan. O linduning Diyos, manunos ka sa karening alipan mo. Matawag ka po, kenaming Hindu, Birhen ning pagkalulog. Itamig break nang din, pisabihan tamo itang end result na itang begin with the end in mind. Bala mo king salvation of history, na salvation history. Siyempre yung kaligtasan ng tao, yapin lagi, yung pegibalak ni ngapong Gino. At yung pinili na yapin ni Birhen Maria. Yung kay, bakit kaya pinili na? Iting madagula kutang na. Kaya king third damong topic, itang proactive na, people with vision. I-Mary proactive yun kasi Albania na. Anyang sinabi na ng angel kaya, naman tambing opo, naming utang niya pa, bakit ako? Dalaga ko. Kaya itaping humili na nga pong email kanta na niyang bayo koronasyon, ita nobena. Sabi natin nga pong email, baka na ano ito, na kabang ating pang boyfriend,
makisawa ko pa eh. Ana. Siyempre, makantay very proactive yun. Kaya ba't anyang may anak ne at yun ni Jesus, involved naman. Ne? At timonyang kaya kulangan lang alak. Yes Ni po. Kabeya. Kaya ba't anyang pantunaning anak na magpag-mission niya, Opo. pintala ni Jesus. Involved yun. But she was very quiet. Ikit tayo mong kinabiye, migkaboses anyang manikning anak naging banwa. Opo. Kaya ba't yan namiglid ka nga puzzles. Mm-mm. Proactive, na ingaos kanita. People with vision. Ikayo, sigurado ko dahil kayo kayabe proactive. Kasi Yes po. nung karakal ding very active people king bigaryayo eh. Po, actually, among king vicariate po during the preparation ng po, mag-execute na po na. Sabi ko po na din journey ng Mary. Ini po making journey mi kening pa mag-prepare. Balam journey na mo naman ng Birhen. And along the way mo rin po, dakal kami amit tao mo naman na menantabe. At very excited la po. Ikit ko po ka rin sabi ko, eta na naman susweldoan din tao nga rin. Pero they are very willing to offer their time and service. Tapos ikit ko po na they really found it as a privilege. Ikit mo na talaga mong resources, gagastos na pa mismo, magpakapagala, diyang magobran po, magarala. But ilangan po ating metong nga goal. Yapin po itang maging niya pong makabaldugan successful in celebration. Although, syempre, mga social event eh. Wapin. It's a liturgical event, pero burimi po itang maging masanting yung maganap ining koronasyon. Wapin kasi ikit mo tagang proactive la rin tao na may Yes involved po, la. among. Deta pa mong anak na karakal daling anak kanta Lalo na deal po na. rin youth ministry Pwedeng po. youth. Oh, Ilan ginabiyang pong mga mabiyan eh. Apo. At walking social media, kami kasakit, anyang, syempre, luwa-luwa kayong parishes, miyabi-yabi kayo. Kaya naman pong media ministry naman po, since vicariate naman po, mikikilala la po. Ngayon po ano po yung po kanya kayong group chat, magpa-shoutout. Pa-shoutout. Apo, taglantay. Po, shoutout tala po po to. Okay naman po yung pamiyabe mi po, since first po kasi miyabe na kaya pong megobra anyang Dalo Balen, king Lubao. Wow. Since majority po karang parishes na po ni Vicariate is Lubao ya. So, mikikilala naman po. Tapos, naman po masakit itang pamiutos mi. Kaya mag-work. Atin na pong chemistry. Lalo Atin na po among they pamiyabi. were united, dagdagan kayo ito sinabi ng brother, they were united by their type, mumuna passion. Tapos Passion. itang kiyatang karelang common vision na as a vicariate, they want to make the celebration really successful, makanita. Kasi masarap. pressure kayo niya kasi mumuna malambat tamang yung may kapag Opo, tutukoy koronasyon. tamang. Kaya ba't anya magbalik? Dapat. Opo, syempre, itang impact, opo. na, Mm-mm. itang impression ka rin tao. Yako, anyang, di ba, magprosesyon from Opo. Plaza Lubao na, Opo. papunta king, aduhay palang kilometro ita na. Opo, 2.3 Ako ako na kayo penandaman. Pero, alwa-alwa kami way kasi karing kuryente, Opo. makanya na. Pero, deta mamuat dugo, buri mo masopan, talagang manimawas na kasakit na. Opo. Anyang papunta na kami kita mismong site. Ada kano, ilangan. Mangilabot ko, pare, tol, mangilabot ko. Ada. Opo, opo. Walawen ko la. Mo, makapangilabot po ini. Ada. Tambala mo itang, migpibaway itang karelang Opo. sipagan, itang karelang, Mm. balo mo, patsema kayo, naluwa mo itang resources, naluwa mo itang Opo. money, naluwa Opo. material. Pati rin talent na rin tao. Opo. Na. The Akit mo time, talagang, bala mo, winiv tamo, Opo. dikit-dikit tamo. Yabe po. Anti mo kita ang Combined stage nun din, efforts. ninong mag-design kita ng stage. Iyamong Jess po kaya beya po yung brother Alin Roman mong naning Ang po rin gayak kasayuan. Apo pa po siyempre rin miyaliwang florista, yung mga yak po. Wanta. Atin po nga iba't siyempre king Balening Lubao, atin po Florida, miyaliwa mong. Miyaliwa, Ilangan po Bella. make volunteer la na sabyanda, pwede kami pong manusok. Kita pala yung term de. Pwede kami pong manusok. Pero makanining gawan tamo, abe atin tanto kaya na pattern na may approve king committee. Opo, basta burimi po makasuyo kami. Even kita mo palang pangayong tanaman na itamong, it's a service. Kasi tungkol king bulaklak na, siyempre. Opo. Yako, buri kong dinitang. Kasi ababaw may pinimbirhen, itang Opo. karisang pagitan. Sampagitan niya Pagitan. mong, siyempre, Balo listing kaya mong king palwal Balen. niya aming prosesyon, that was around 3 o'clock a.m. or 3:50 na, palwal yung birhen. Bala mo, ikit datang metong lima kanyan, yung bulaklak. Mm-mm. Bala mag-block kang Mama Mary. Burik sabihin itang last kay na mo, last part na mo, kaya ba talagang mag-edit na pa, mamutot na pa.
akit mo taga rin tao na itang combined efforts talaga. Apo, na. among. Kaya ba't alwa mo ita? Pati ding tao, ne, mga yung Yes organization po. dakala. Detang dama sa pong karid, nalong sa? Damas and Damas sa pong Caballeros. Caballero, Caraldan eh. Opo. 500 low po. Opo, 500 plus. beyond expectations na po rin tamang. We were only expecting around 400 to 500 pero may inabot lang almost 600. Ano ka lamin ba? Deta, Itang father. karing pare siya sa mong dakal po nga may mag volunteer na maging damas sa pong kabalyeros. Plus di nakadlan eh among. Wow. Talagang proactive na itang iga ng tao. Kaya ba't akit may pa ding kakatamong leaders na? Apo. Di naman present kanito? Di naman present leaders Din po kanito? nga present kayo po kanta Cho, syempre po yung kaya katama pong governor, i-governor Delta Pineda, kaya ba na pong vice governor nanay. At kaya ba yan naman po yung kaya katamong former president Chuya. Yes po. GMA po. Yung At mayang syempre pansinan. yung kaya kami pong mayora, naning Balen Lubao Mayor Esme. Yan po pa pong miyaliwa pa pong mayors, karing miyaliwang municipality at cities. Eh, but at tandaan ko pa, talagang special mention lang ang Father Perdering Police, ang po rin Yes po. ding barangay Tanod. Yes, at sila ka na, yung all involvement around, na po kasi talaga during the preparation, kasi mong i-secure daw rin dalan, linisan dala, pa mga bit tarpaulin, kindalan, may involve langan po. Ang gana po king pa magbante sa akin na Ang gana makapark. ka po. We made sure among kasi sabihan da iwasan da na makapark la, luban dala rin sa akin. Ay gana-gana pong security measures among penikwanan da po talaga. O King Medics din nung in charge ka rin. Po King Medics po, paano mo na rin pong among Steve. At tinya pong yung LGU mong may padalaya po medics. Pero tinta mo pong counterpart, paano mo na pong Tita Esther Beltran. At tinla po kasi rin kanilang Ladies of Charity. At tinla pong training among. At tinla po sariling ambulance na makastand. Talagang kumpleto na. Yes, Pwede ring magkanta. Ninong tinulong rin magkanta? Po karing kaya katamong choir naman among. It's a grand choir from the whole vicariate at tila pong representatives. Kumbaga, the best of the among the best siya po ito. Shout out mo kayo dapat. Opo, Nino siyempre. Paano mo Kilala mo na lang. po ng coordinator, Sir Jerome Bagang po. Yan po sexy yung na. coordinator. Wow, sexy. Ito from Santa Cruz. At na. plus among ring orchestra. Pero reta po, susuyo la reta orchestra, iba't la po king buong probinsya king archdiocese. Miyaliwala po then they form a group to offer service, especially during the coronation. Iba dito pang musikus. Dito Reta Pwede po, pa pong PNP PNP band, then the band. Capital Band. Talagang iga-naga ng tao na yung Yes biyabe po. na. Kumbaga, proactive people joining together. Kaya sabi ng Stephen Covey, itang synergy. Synergy. Po ta kanong creative cooperation of people. At tangikit ko, kasi manakotang, balo ng Dale. Opo. Dati ko kasing member na ng Vicari Tita. Waling ba Apo, yung San conversion Pablo. of San St. Paul. Pablo. One time making ko ng Vicar Foreign. Kaya pinyang mag-prepare kayo. Itang siyempre, balo da kayo. Itang bisa ako makyabe. Then, siyempre, at tinakalong Vicaria. Opo. Kilala ko ding tao. Kaya Opo. anyang akakit ko lang dugo, magobra. Mabibilib ko ka rin. Opo. Then, siyempre, potang makanyan, ating proactive. Batin mo naman siyempre medyo malalakwan. Opo. Pero importante, may papanyapulan. Opo. At may papanikot pata sa mga. Oo. Ito po. Kaya detang ega na ng PPC presidents namin, iba't kanilang Opo. parokya, baliw lagyo. Dapat shoutout talaga ito. No, sipag. Yako balo ko mo king San Antonio, waling Opo. lagi yung mag-offer swimming pool, ang po itong venue. Brother Nolly. Wow, yung may ngabit kitang lay. Opo. At makanyan mo naman po, yung king Santa Cruz, syempre po, Siyempre, palakwan. yung kaya kaming malagong PPC President, Ma'am Mildred Villaluz. Hanggang yun, malaguya pa. Of course. Ay, always beautiful. Kaya kami po King, Brother Mento Fineza, king pong parakya na San Agustin, king Lubao. Opo. Conversion of St. Paul, yung magamali Brother Nestor. Garcia. Opo. Yung king La Consolacion po, Brother Angel, former seminarian na naman po. Yung kaya na kan na. Yes po. Ating king San Rafael, Brother Chester. Kilala yan. Dinin ka rin ni Ron? Ron Bonifacio? Kaya po yung Sir Ron, liturgy. Karen pong Manalbe taga Baruya. Paki-comment yun naman po. kung Pag-comment kayo. Makari na naman kayo. Tayo balag Pasensya na po. La Consolacion, San Agustin, San Antonio, Holy Cross, Conversion. Memorize ko lang pa, di ba? Opo, among. Ang po siyempre San Rafael. Yes po. Shout out po na nung nino po yung president po, ka rin. Brother Bernie Martinia po. Po, dito Bernie. Po. Iwa.
Tito Bernie. Pogi ita. Ay, oo, matikas naman. siya. Makanya nitang pamiyabe na itang kaibat big after party na kayo kanyan. Ali Party pa na kayo. mo. Yan kanyan yung panayan Ay, ko ito mo. exciting. Ding anak, panayin na kayong swimming. Iba ding Opo. matuwa, party. Opo. Sigurado yun, no? Ballroom na po Mamuisit na lang po siguro. rin ng making media kasi among bali at lola pong committees kasi ring sinoportan ko po ng tabayanan. Kaya be po rin pare, yung liturgy, rin pong king social communications, the media, ang po pa po rin yung kaya ng secretariat. Nya maningil lang ang po swimming. O yan, swimming. Ano na po. Puro kang swimming Big na. betong. Kaya no lawenta mo na itang MOA na ang proactive ka dapat Opo. makipag-cooperate ka. And that is synergy. At makanya giway Mama Mary. May Opo, kipag-cooperate siya king Totoo hapong po ito. Ginoo. Kaya ba't niyang mibay siyang anak na, may kipag-cooperate siya king kayang anak. Opo. At tanda mo niyang may walay dugo Jesus Christ Opo. na, temple Kwento na. ng depo. Talagang involved siya. Kaya ba't all the events atsuya, madalas manalbeya mo. Ang gayang King Cruz, makatikdoya, Totoo po ito. agyang kikyakya. Gaking kamatayan. Hanggang kamatayan. Kaya pinmalapit yung piyesta kaya kayo, Banana Yes po. Cruz. Bukas among kasalukuyan Oh. kaya mag-motorcade kanini. Kinabukasan ganita, Dolorosa. Opo, ne? Dolorosa. Kay batan niyang kalakonan Jesus Christ, menik ne banwa, ina mga apostles, ina mameni muna. Kaya pinakit me, from the start, ang po yung gagawan tayong krusada, akit tayo tang synodal church, Yes lagi po, tayong amo. didiscuss ka rin. Pamayabi. Oo, karing kaya tang parokya na itang Apo. baya pa musing sinod ayan na ito maglakad abi ka rin poster Apo. tao mo. Yan ang gagawing birhen na Apo. le. O itang kantana, sabihan kanta na. O indong birhen na kay ba't mintaya ka ring balen. Po. Delawa na laring parokya, bisita. Bisita, sitio. Apo. Makanya yung synodal church. At ita malilyari mo because of creative people Yes po. joining together. Kaya Yes pin po. madagul kapasalamatan uling karakalding taong sinahop. Yes po, among. Totoo po ito. Yung generosity da po talaga rin tawin kaya tinandaya mo po financial lamang pero Oo, pati ayun. karelang skills and talents and time binyada po talaga. Kay ba't bali tama nga di, balo yung, bali magkano yung lino ba pera? At itang koleksyon, yan ako Opo. tingong kopya. Siyempre, Opo. may kipag-meeting ko kasi nandun. Banta ding tao, maging masayala. Ding kaya katang mass collection ganita, 195,000. Oh. Kay Gilik pa po, abalo. Kay ba't ito pong ding makirandam, dito pong kaya katang sobri, pwede tano po kayong i-submit kim pong kikatamong chancery, Chancery kinga office. supispado. Kay ba, deta kan pong iga na ng areta, ma-turn over la king seminary. Opo. King, ikaw ba't ka seminaryo? Opo, among. Kalakas yung mangan. Tsaka po yung vicariate po ang mga pagdesisyonan da po yung maging beneficiary na niting kaya katam kapag masusya niya pining seminary. Especially mong they are preparing for the 75th mo naman po yan. Dakalya pagawa mo. Actually, bukod po kaya mga matalik lang mga Nazi, di seminarista. Dakalya po uling pong old building na Dakal na po tutulong pong kailangan construction. Kaya kailangan po seminaryo na po. Kaya pwede ko pa pong mamye, pwede ko pa Opo. magdagdag. Sumaw King po. kaming parokya, mangulekta ko pa Wow, deta wow. ma-turnover lang deta king seminaryo. Opo. Balyo last year, timo naman. Kasi Opo. yapin ning effect na ning kain niya. Opo. Ning synergy Itang may papag-contribute tamo, not just talent. Yes po. Alwa mo itang energy tamo, alwa mo itang time, pati mo naman king resources. Last year, nung agyang pandemic, kita ka nung dalo balen, detang kikatang scholar kisakop. Opo. Ilang may kinabang naman. There's a very spirit of krusada na among actually lamak in different forms. Opo. Kiba't ideal po tayo na balo. Balo mo ding atinta pa lang monthly subsidy ka rin AITA communities. Oh, Benibat mo naman king birhen. Opo. Next time siguro discuss ko kay kayo retang deta man niya madidivide itang krusada. Opo, reto pong, Atin pala. Balata mo itang balata miras king dekorasyon mo ali. Opo. Din kayo pala palang dekorasyon na people would give na. Opo, materially. mostly among they are just donations. Dito pong magagamitan tamong areta. Lalo na siyempre, kung-consider tamo itabori masayang itang event na itang Opo. stage, Opo. itang design, kaya ba dita pang mga dagula TV, itong kadagul LED, na detangan, burita mo kasi na ding tao, tatakya ka rin Yes po, amo. event, lalo na, siyempre after 2 years, burita Opo. mo talagang panandamanda na
with that celebration wala mo Opo. mag-signal kaya katamong mayari na yung pandemic. Opo. Tsaka mong ita pong dagdagan kayo mo po itang mismong event, po mayari kaya tang kayari na nitang misa, po, itang aftermath na pa po nita, yapin itang nanitang malyaring itang ikwata mo na asahop tamo. Karetang ali po. Oo. At saka balo mo, nakarakala masanting memories na. Kasi yak to be honest, kaya kayo na. Opo. Yako, bumta ko rin king Birhen, si Silip, Opo. makanya. No, kaya po itang koronasyon mag-attend. Opo. Yak pa mig absent. Opo. Although niyang koronasyon na taging kalulot ali kuminta Opo. tatakot ko. Huling pong kasagsagan ng pandemic, amo. Pandemic. Pupunta lang ko kan din. Itang you look forward to it. Kita mo makantang paralan, pero ako valid ang detalye. Opo. Kaya yan yung may involve mga siya ko. Opo, lalo na pong inili kayo mo po regular devotee Oo. talaga na among, but you are a part of the lulub na akong bagya-bagya Opo. yung sistema Opo. na it's a beautiful system na kasi Opo. gana regalongan, Opo. overflowing talagang grace, Opo. unending grace in house kanita. Ba't pati mahalan ng birhen, nakasantay Ay, totoo po ito. Tapos among makapila na la po for the, balo asabi na nga mong Jess na for the next 2 years na nga ako po magkamali, makapila na laretang mag-donate na isulod na for the coronation. Itang alway para sulod po tayo kinitong parokya, kay ba't may Maglipat monumento, yan. Mag-novena ya pa kay ba't among magdubena, kay ba't niya palang coronation mismo. koronasyon. Aliliwa po. Aliwa, Tapos aliwa. pa-partner rin pa pong Rosario. Pwede rin pong mag-donate Po ng pang areta Rosario. pong aliwado pong accessories amo. Putang kay minsan ni feature tala siguro dito may design mahal. mas Kasi natingan siyempre most of them are part of LGBT community. Yes po, amo. And they are very part of our community. Opo. ne? They're sharing their talent oo. among and Kaya akit mo giftedness. talaga itang synergy. ne? Yes po. Kaya balo yo, maliban kanyan may excite la ring tao oling siyempre lumol na pa si Bayang Cruzada. Cruzada. Opo among. Kasi itang milyari, yapin tayong reenactment of the coronation. Corona. Yes. So ito yung talagang krusada, yapin dito mumunta ka rin parokya. Opo, ka rin bisitas, mamasyal ka rin dadalo, tao. ano. Kumbaga, nga pong ginunay mag-reach out na. Mama meron nilalapit ka rin tao. Sabi dapin po among the indifference na po ning Virgen de los Remedios na ning Pampanga karingaliwa. People come to the shrine Lala pupunta lang din Virgen. Wow, But ano? kaya katamo, it is the Virgin Mary who comes Together together with her son. Wapin naman na. Yapon Yapon mo Yan mo. lalapit kaya Yapon katamo. lalapit ka rin tao. Kaya pin At magdalaya pa memorable pong yan. regalo. Oo, Pupunta lamak. lalo. Lamak, yes po. Kasanting nga na, kaya potang isipan may itang concept. Kitang kagawan tamong yun Ditang may kaisip kanta, kabias ng daan. Opo. Our Palo, late bishop. yung, siyempre, uling mag-aral tayo, bagya-bagya yung story na ng Cruzada na. Series of meetings la pala rin. Yes po. Nung yung magkamali, king kanong Bacolor, kay Opo. alalang patugot mag-meeting. Opo. Din pong Donya. ni Yung among. Donya. Imagine mo rin, tayo nga pag-involve mo rin Donya, kay ba't Opo. mumunta ka ring tao, Opo. and that is again synergy. Yes Yeah. po. Later on, ibigay tayo ng updates nung nukala ring malarawan, nukala miras. Opo. among. At pauli na nita, dire-diretso na kanita. Dire-diretso na kanita. Although nandito kung bala mo, may ila ko yaking isip ko. Ating very touching part, anyang taga-Lubao ka na. Opo. Dakal ka rin may pagprosesyon natin tao Lubao. Ating mo naman yung tao Lubao. Opo. Yan pabalik. Mm. Ngayon yung pabalik. Magtaka lang may nalaway ruta. May tayo kitang Opo. mas kupadalan. Opo. San Juan. San Juan, Santa Lucia, Caranya, Kaya San Juan, Santa Lucia. O yung makasyak. Kanyang karasmi ka babaming makanyan. High tide. Makalbog na Makalbog. among. High tide. Kaya akit mo rin tao, mga sakla. Pero lalo rin mamuat. Opo. Dire-diretso Tuloy na pa din mo pa rin rin. po, opo. Magtaka ko't may nalwa kayong ruta ako. Siguro isipan ko niya mo muna. Potabisa lapit lumapit ka ng aluwang tao. Opo. Yun pala high tide. Opo among. High tide. Kaya nung media ako kanita, talagang capture na Opo. capture. O na yung ita pong part tayo ito. Lalagay balo pong mo? energy. Mapagal na kayo na yun. Latang gulay na kengan po kanta. Balo mo, aluwa mo kayo na. Pati ka rin aluwa ng parokya. Ding gana kaya na. Opo, uling. Opo. Alas 12 pa mo po. Atsuno ka Atsuno rin po parokyang San Agustin Balo mo din ka na akong youth. Opo among. Din KBS, komi ang pong CYM ko. Balo mo, alas 8 pa mo tune, alo. Opo. Karas na ka rin maliliula, magbakal lang kasi. Opo. Tapos amo, nganyang sasala na, balang vampira lang, mga silo king aldo. Ini may maong malaking bisang. Aliyo ni mas may ni baboy Opo. tambaw na ning sampagitan ha.
talagang makasyak. No. Dakala, na po tang mag-involve ka talaga. Bali po ba among they were expecting 10 representatives per vicariate mo? Kaya nga na. Karinganak, 10 mo. Karakal na. Pero it turned out 1,000 na po. thousands la po. Ding Yung dinatang. alas 2. Nanong mag-start? Nanong oras mag-start? Itabok yung schedule mo, mag-start lang po 12 midnight. 12 Anong midnight gawa na po daw, mag-start. brother? Mag-vigil na po in the way of Taze. Ita po, tapos 2 hours na po ata ito hanggang alas 2. Tapos kayari po may harana kay Maria. Hindi nang magkanta-kanta. May rosaryo lang po, tapos may kanta po at ang balo ko rin. Yung King Vicariate Youth Ministry. Opo, the King Vicariate. Alwala-wala pa mo rin youth. Opo, niyan, atin no? din pong mag-involve other vicariate. Then po nga tang King Sasmuan. Ila po may kanta Okay kitang po. harana kay Maria. Ding magaling lang. Ding Apo, Chorus. amo. Apo. Ding choirs man. Opo. Mi abi-abi lang Yes po, amo. Kay ba't nanita, itang balakpin after that, itang moment of silence sana na. Opo. Pero ikit mo ding tao nung karakal. Opo, totoo po ito. Ayun datang ko rin mag 3 o'clock, ne? By 3 o'clock. Ayan muna, siyempre, tutud ko na itang nanining lubang-libang. Tutud ko ako po, tamalyo ko po tang koronasyon ako. Opo. Pakibala ko na itang nanusulog ko sapatos, makayan po, tapos lang tutuna yung naisip ita. Opo, amo. At nung karakal din tao, may kasi ako, karakal da rin nga anak niya. Opo. Andiyan prosesyon talagang... Magkasay nakalungo ba mo? Kasi... Siksikan na po, lalo na po kay Mol. Siksikan na Ano po, opo. Tapos minuran pa po anyang bandang alas 11. Opo, among. Ito yung May- pikarugan mo may yung ngapura among minuran the night before. Pero yung lugod na po nga pong gino during the event itself. Kuha niyang prosesyon na lang. Opo, na. Opo. Iba ta niyang misa. Yes po. Ano yung dalan, mabasa. Tapos kita pa pong palupketang stage, harap po, mabura. Mabura. Kita pong kay... O ba ita mag-break pa si Bayo, talagang excited lang yung katawang guest ngayon eh. Pero syempre, mga dita pa mo. Panimuna nakatama yan yung Father Juju, uling bukas pestayo, Yes at po. yung panalangin ng Santo Cristo del Perdon. Opo, bayo tayo po mag-break pa si Bayo, pangadyan tayo po yung panalangin, King Santo Cristo del Perdon, y Caridad. King lagyo ng ipampo ng anak, ang po yung banal na Espiritu. Amen. O Jesus, ami pako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyana ning ipamo, at dininan sika na ning banal na Espiritu. Adwan mi keka ing pakiramdaman mo ing panalangin daring taong manigapu, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Adwan mi iti king lagyo mo king kapamilatanan ning banal na Espiritu. Amen. Mag-break ta pa mo po, pasibayo, at kaling mapila na pag nakakikatamo, at pagandaman tayo po yung kantang Aldo Aldo kang Maria. Banten, ipaluwaltala po, ring larawan ning Virhen de los Remedios, lelering pasbul ning kekatamong bale, Aldo Aldo, antimong panigapu king Virhen, abantenne ing balang metong kekatamo. Ing Virhen, banten nakatamo naman, antimong anak na, bang etamo numano balang, kaniting makatakot a COVID-19. Panalangin. O windu naning kapaldanan, ikaming anak mo kekang banten, bang coronavirus ena kami dugpan, kanita alake kami ing misakitan. Amen. Ini po Ireverendo Padre Jesus Garcia Manabat Jr., Director ning Cruzada de Penitencia y Caridad ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga. Aldo Aldo kang Maria, dagale ket malsinta, uling yaing kekeng indu, malukut kekeng tutu, king dalise pamamuri, king reyna
Balik ya po yung programang Inkrusada, kiniking radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Actually, dito taking exciting part ding greetings. Pero bago tayo mag-greet, balita na pong din ang update ding tao tungkol king Inkrusada. Ing VDLR, datang Pilgrim Images tamo. Apo. Itang metong group from September 14 to 8, October 8, mira siya pong Eternal Word Parish, King Anunas Angeles. Opo. King Parish Priest ka rin niya pong Among Ching po. Ching Fortes. Fortes. At yung papay-announce on September 14, that will be tomorrow, na? Yes po, among. Ing misa da ka no 6:30 p.m. Opo. Kay but lumipat siya kan taging Hensonville after na dinurot ng garelang mabilog a parokya. Parokya. Ay siguro nung mabili Mama Mary mga yan Samji. Orientaw Totoo ba nita. ito? Orientaw nita. Kay but natapong meto nga tapok naman kinaman San Fernando, King Lord's Ascension Parish. This will be on September 15 to 14. Apo. King naman pong Lourdes Heights. Kaya agkata nakatampong apong Rading David, in kanong karela misa king 15, 5:30 p.m. Bali, excited na rin tao ka rin. Yes po. Atin lang full of speakers, formators, Opo. kay but at nung kasantinding programs na kayapin karing datang episodes tamo akayabi talaga I-feature na yun. niya, among. Yes po. Kaya rin na king Lourdes Heights, mira siya king Bulawon. Kang apong Ching naman, dakala rin programs, kaya makasadya. At he will be with us here in our program in September 20. Kaya ba't iya pong Rading naman, king naman September 27. He will be with us. At neng ka excited mag-discuss ka rin ng programs. Hanggang ako. Kasi inggewa da ka rin, datang damas ang pong Caballeros. Caballeros. They are not from the PPC and PFC. They are new leaders. Bala mo, new top, new discoveries la. Apo. Ilang minisip, ilang... Newly tapped. Wow. Namang. Kumbaga itang first things first na Apo. discuss na din, ilang ginawa. Kaya mga pamulalang programs da. Kaya sana next time, akayabe da kayo papumpasibayo. At ngayon yamong, karang exciting part, muna na ka. Siyempre, karing kaya katamo pong makiramdam, ngayon kasalukuyan na medyo pag-involve. Great kaya mo po bayo tala po basanin ka na akong malagong ima. Makiramdam po ngayon po itatang ko rin ka na akong pamilya. From Aaron Neal, hello po, among Juju and friends. Aaron po from Santa Cruz. From Iranil po yung overall ni po. Kaya Media Ministry and Vicariate. Okay, next po, Gian Kunanan. Amaya pa kaorasan po. Menibat po king parokya ng San Agustin, King Balen Lubao. Ay, pabengi. Ikay brother Ines Gomez Zablan naman po. Good evening po, among Talk, Brother Dale at among Justin at pakigreet namo po yung beloved San Matias Apostol Parish. Priest mi po, iamong kao. Ya, poroni, hello po, may pabengi po. May poros po. Yan na rin Castillo. Hello po, among Talk from Lubao. Aldo do'y sisimbagya kami ng pong. Wow. Aldo, papapicture ka rin pari. Yan yung nobela. Hey, but Dale? Angela Suarez, Mayap Abengi po, Nuestra Señora del Carmen Parish po. Opo. Then, from Let Layo, good evening po, among Talk, among Justin. From Nuestra Señora del Carmen, among parokyano yan po. Ayang bengi po kaya kayo. Salamat po king sharing. Thank you po. Dale? From Marites Nuhum, good evening, among Joselito H. Vital, among Kompleto Justin. yan. Kompleto niya. From Nuestra Señora del Carmen Parish. Next. From Jesse Alvarez, mayo pa bengi po among Talk at among Juju, manibat king parokya ng Nuestra Señora del Carmen. Among talaga pong supportive la rin kaya Atila kayong po atang parishioners. attendance. At niya pa, basa mo yung katulong ko na. Stay healthy, Stay healthy. idol. Idol Idol. among Talk. Yes naman niya, among Dale. very healthy. From Angelina S. Garcia, Mayap Abengi po, among Joselito, among Justin and Brother Chester Yapu. Keni ko po parokya ng Virgen de los Remedios ng Santo Domingo Minalin. Hello po, may pabengi. From Brian Carlo Cabigting, maganda po yung pagkakakuha talaga from pictures to live broadcast. Kudos to Vicariate Media Ministry. Hey, Maya Poras. Congratulations. From Fe Castro po, good evening po, Father Talk, Father Justin, Brother. Greetings from Divine Mercy Parish po. Hey, Father J. Bascon. Po, from James Agustin Cruz from Jeddah, Saudi Arabia. Talaga namang international tama. Amang masaya mirin pong pegmasosyan kay ni Jeddah yung first coronation ng image ng Indula September 9, 2022.
Wow, Wow, tita ng wala mo, koronasyon ka Amerika rin. mo, pati pala Yes Karela. po. Sige bro. Dale. From Aldrin P. Peña, Maya po oras po, makiramdam po ibat King San Luis Gonzaga Parish, Kura Paroko, among Nick Sabile. And from Brother Joshua Mariano, Maya pa oras po, makiramdam iba't king parokya ng La Consolacion, San Isidro, Guagua, Pampanga. Our patroness is a pilgrim virgin. For every church here in Pampanga is her shrine. Thank you, Brother happy Joshua. naman, eh. From Sister Carmelita Perez, congratulations po, among and bro. Meaningful po in canonical coronation. I followed it from our convent in Quezon City. Father Justin, you sing well. Wow. Magpasample Justin. yun po. Puto Ika po, siguro, lumayan, aluway ka. Apo tita may solo kanita. Okay ba? Dale? From Edves Asher Santos, shout out po from San Rafael Arcangel Parish, Baruya. Ayan, at syempre po kang Tita Presi, Amor Powers of the Permanent Committee. Hello, Among. Hello, Tita. Po, Tita Thank Leslie. you po getang kinga akong polo shirt from More Powers. Alright. Dale? From Brian Carlo Cabigting, Maya Poras po, sana po makapagbalik la pa si Bayo ring miindu, King Balen Lubao. Lagi kami pong manaya at ali kami sumawang manaya karela. Pa-shoutout na rin po kang among Steve Susi watching from San Agustin Lubao. Parokya na po ni San Antonio de Padua Parish, King Hello, Lubao. Among Piolo Pascual. Mariela Lincastre. Kasanting na po ning pamaglarawan yung karetang Katoliko at talasalpan tayo using the 7 habits as per Stephen Covey. Maya Poras po, Ibating La Consolacion Parish. Hello po, Ma'am Thank you Mariel. po. Timpang. And another po from Brother Joshua again, memorable ya po, yapin po iting mila basta koronasyon, King Vicarianin San Agustin, pauli na ning landmarks of Catholic faith, Keti Pampanga. Antimong kapag sa John King 75th ning pangatatag ning Archdiocese of San Fernando, antimong diocese. Inya, agyang yari na yung 500 years of Christianity celebration, pamurin mayaring celebration Keti Pampanga. Makiramdam po iba't King La Consolacion. Oh, di na nakatapang summary. Yes, Thank you, Joshua. Thank you, Brother Joshua. Balo ko dakal tamo, buring pasalamatan muna, kay Dale. Ting pasalamatan nyo, kaya kayong vicariate. Kaya kami po, King lagyan na po ni Parish Media Ministry, mumunapin pasalamatan po, impeka mapagal po. King Pari, King Vicaria, yamong Juju po. Yung sabi mo, pataba na totoo. Ay, Poras amo. Watuto naman amo. Iya pong, andyang late na po ning bengi, siguro matutod ni Ausan, kaya po, amo, atin po makanini, atin po concern makanini. Tapos po, kadua, yung pong head me po kayong Social Communications Ministry, Brother Nigel Yan po, po. Father Al Manakmul. Ang po yung Father Al Manakmul po, yung director, and Father Fiel po, yung assistant director. May nantabya po kaya kami, kayong formations mi po, ang po karang seminars miya po, iya pong may tinuro po kaya kami. Yes, Kareng thank dapat you, gawan po. Nigel. Dakal pong salamat. And also, karan pong kaya bekeng vicaria, din pong Yes, parish Maya media Poras. ministry po kada vicariate. Maya po oras po kaya kayo. Akasabi kayo po yung mong Junan din magplano na po for the swimming. Wow, Exciting. Ito yung exciting. I am open. Pwede kong ma-invite. Opo, Among. Dakal salamat. Daily yamong. Ay, dakal na rin. Sigurado. Sinulat mo na yamong. Muna po nga, Dili, among pasalamatan ko la po di among Jess, ang papapuring King Vicariate for the experience. Among. Yes, Waling anting Among. metong Thank you, nakapari. Among. Very challenging po talaga king part ko. Yung kareni po, king pa mag-host po, kaya Bella, lalo na pa kaya nakdili. And I thank them for the trust. At dito pong iganagana po nga kayang tabi, among ako nila po pisan pitunggal-tunggal, pero pasalamatan ko la pong mabilis din heads po ni among. Dingking vicariate po, apani mo ng darimialawing committees, makanyan mo naman po. Inke kaming mayor po, naning local government po, Mayor Esmeralda Pineda. Kaya bena po rin kaya katamang governor at kaya katamang vice governor. Makanyan mo naman po, pasalamatan talo. Ring pong permanent committee, ring local committee, makanyan mo naman po ring king Archdiocesan Liturgical Commission, Monsignor Rick. At Brother Jolo, kareta po nga rito. Father Angel mo naman po, ati Brother Omar, ati Father EJ.
At syempre po, pasalamatan tala po. Kasi mga very crucial ya po talagang role daw rin king media coverage. Wow, Yung wow. pong syempre yung kaya katamo pong radyo. Yung DWBR Yes. 91.9 Bright. Slow FM. clap. Sabi ko mong, dinan ko lang glam team. Papendugo. May ngaraglan eh. Po, tsaka po syempre po special thanks po karira Brother Nigel at syempre po King Director. Tsaka may feature yata king CNN eh, Charles na. Yung katamong coronation. CNN, Siyempre, pasalamatan tayo po munang dili, yapon Jess. Opo, Iya po yung kaya pinaka, nung atintang first things first, yung mo munang Yes minisip. po. Yak mabibilib ko nga mo. At malilyari pa, balo na eh. Tsaka po among, makakabilib ya rin po, kalaot na ni Lubaw. Pwede. Saglia chuya. Akakit ko pilagi ito chuyo ka rin. No? Every day, almost Iniyata every ko matuto day. diya mo nga mo. Dahil punta ka lang salamat. Thank you po, among. Tayo akakit, pero yung analos, gagalo kaya katang. Papagalo na katamongan. Kay ba't, din kaya beta mo po, ding permanent committee, ay din yung permanent committee, bilib na bilib ko karela. Kasi, akit mo lang mag-involve lang ka rin tao, Yes po. mag-instruct la, talagang considering them na no pa mong pangalaguan, pong pangapogi, pero akit mo lang talagang dirty work. May bilib ko karela. Kay ba't di yapong Angel, iyapong Almanac Mall, Opo. o syempre Charles. Charles. 91.9 Bright FM family, dakal salamat. Brother Opo, Nigel. salamat po. Yes. Brother Nigel tayo makakakit pero iyakan mimisip Yes mo naman po. kayong coverage. Yes po. Kay ba't siyempre din kakatamong social communication king vicariate, din kakatamong pari. Yes po. Special mention to my classmate, Father Ferdy, kaya duwangan. Vicar Foreign na po. Okay, ba't yapong Steve, yapong Joseph, yapong Emil, yapong Melo, Opo. yapong Gabi, at At syempre, yapong Lance po. yung peka masipag. Masipag. Potang-potang da, Mapag- pogi ya po yapong Justin. Masipag yan. Masipag ya po. Masipag yan po. Kaganakana po yung matutod. Nakala salamat tamo. Ang po Opo, pala thank you iya po. mong louds po. Among Louds Oh, yeah, pong po. Louds. Sa Kaya Kalimantan tayo. yung Vicariate. Opo. Kay ba't, din na nga luwat akong greetings. Ako din dakal la. Opo, Announcement po king kaya kaming Vicari, Holy Family. There will be a General Assembly on September 17, 8 o'clock a.m. Yung kakatambong discussion about king pong BEC, ang pong kumustahan tamo. Kay ba't, ding pong paring Manalbe, dakala pong paring Manalbe. Yung Father Jess Layug, Father J. Bascon, Father Aristotel de la Cruz, Father Boris Reynel, Manny Contreras, Bong Garcia, Father Ramil, Father Alvin, di ka na ako kabigari deta. At buri ko lang rin pa shout out ka rin ka na akong kapatad, yung Manuel Bela rin. Wow, Siyempre supportive maya pa, lang. Benny Ate kong po. Men, ate kong Ami, ate Gemma, ate Gay, Yes po. ate Vanji, ate Agnes, ate Luz, at din ka rin lang family. Opo, hello At ding mapila ni Ron Bonifacio, taga Sir Ron, Baruya. nakala salamat ding group of liturgists na ning Oh, Vicaria. masipag Salamat lang naman. po, rin Kang mag-serve. Sister Let Balido, kay ba't ating nga mag-birthday kaya kami. Sister Georgie Baul, ampoy apong konching magtanong. Opo. Parang kang pwedeng pasalamatan. Finally po among pasalamatan ko lang po in general mo naman in behalf of our clergy king vicary. Di nga gana po mag-serve. Karen pong mag-umpisa ka rin marshals, king misa. Karen Boas, pong choir. gana po sinuyo. Magpasalamat kami pong dakal kaya kayo king oras sa Binyeyo para king kaya katamong koronasyon. And, so po, tikong patagal shout out niya po yung ako. Shout out ni Dennis sa Dennis Chiqueta, po, wow. shout out Siyempre yung po, girlfriend Dennis, mo. girlfriend ko po, Chupuketa ang tech booth. And also, din pong kayong kapamilya ko, family po kayong Dale, kayong po bale, malalbela po nga ni kayong group chat. Sinende po na din tang pamat mong marinin mo. Papa shout out Opo, lang at po. din At po saka, taga- Father, karing kakatampong followers, you may suggest what topic you want to discuss Opo, nanburing mabalo mo naman po. about Mama Mary. Opo. Banta mas lalo tamo pong lalalam kasalapantayanan kang Mama Mary. Bala mo, this is beyond. Yes po. Beyond the coronation, dapat Opo. akikilala tayo Mama Mary. Yes po, among. Kay ba detang kantata mong daramdaman, balang Opo. break? Yes po. Nukol lang kasi. Father, tinulagi. Good news po rin yung kakatamong songs available on Spotify. Wow, Brother Jern, Spotify. Social tana po. Aldo. Aldo Ang kang Maria Maria. po ing album title. Among malyari kayo pa nagka-fiesta na po bukas ng Tagumpe ng Banala Cruz. Siyempre, yung kaya kami parokya, yung kaya kami pong rin kaya katamo pong misa. Alas 6 ning abak, alas 8 na ning abak kapanimunan da rin nga duwata mo pong obispo. At alas 5 na po ning gat panahapon. At shoutout po karing nga ganaganang parokyanas At ng syempre, Apo. kinikaya yung peka poging Paris Priest. Siyempre, yung peka maganak at peka masanting Amon Joseph. Wow. Hello, Among.
nakanyaman po yung discussion tamo, lalo na po bala mo kaya tan tenga lang tang ega na gana. Yeah. Sana atinta mo pong iakalingwan, pero siyempre dakal ta pa rin nakalingwan kanyan. Dakal pa kulang ka rin ang mano tamo na sasabihan tamo thank you Karela. Pero bali what is important that ang people may involved la. Yes po. Okay, but Yabe-yabe. they gain more insight. Yes po. At the same time, the excitement of mutual learning. May biyasa lang ang data. Yeah, kaya but at the end, sabi natin Stephen Covey, itang momentum to grow. O itang importante dili. Kaya yung manapansin na day lang po, among, Opo. kim pa magobrayo, dakal kayo atagil tao. At detang tao nga reta, talagang Opo. lumabong lakas sa pantayanan at pauli ito. Kaya maya pa oras kaya kayo. Although you represented the vicariate, pero the whole vicariate, maya pa oras po king Opo. vicariate of San Agustin. Kaya Salamat po. makaka-excite ako bisang mayaring kakatang discussion. Pero Salamat po, siyempre, mga dita pa mo po, pasibayo pa rin mo na nakatangamong king kakatang prayer. Opo, pangadyan tayo pong ini, ing panalangin king Virgen de los Remedios, singin duna ning kapaldanan. King lagyo ning ipampo ning anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. O indung Maria, panekang saslag, karing daralanan mi, andimong metong awaga, ning kaligtasan ng pong kapanayan. Ipanibala mi laring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz may kirake ka king kasakita ng Yesus, at pepanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika Virgen de los Remedios, baluming pamangailangan mi at apipiuming biemo iti, bangkanita, antimo ka rin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula at magfiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyanan ning ipa, at gawan mi nga manwa ng Yesus ke kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi bang adala na kami, king kapamilata ning krus, king tula ning pangasubling mebye. Amen. Kaya tabi na po nga pong Juju, i-bless na kayo. Ing Ginoo manatilya kay kayo. At kaya Kaya kanti kanti mo. mo rin. Pakabendisyon na kayong Diyos, kanbendisyon kayong pamilya, kilagyonig pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Amen. Kanbena na po ning Manimuna, king Cruzada, ning Birhen, at Santo Cristo del Perdon, kay ni King Arkidiocese ni San Fernando. Ini po yung programang Ing Cruzada, King Radyo ning Kakataong Arkidiocese, TWBL 91.9, Bright FM, at ako po yapong talk, kaya benang Amon Juju. ati... Chester po. Kaya mamon na kami po, Maya Pabengi, God bless, sleep well. Aglalagdan tayo pong kilalanan, i Maria, mas malalam. Manta akalupa tayo, mirastamo banwa, at maging kalupa tayo, i Kristo. Maya Pabengi Amen. at God bless you all. Thank you po. Thank you po. O induming Virgen, kekeng patulunan, ikang minyetula, ampong kapayapan, king induming balen, kekeng
iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ingke kang lunas, panalangin mo king Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9.